Gari Bravo, Euskadi Murias, bihar egun handia. Bai, gorriz markatuta dakagun egun berezia guretzako, ez? Baina sartzen gea denboraldiko bigarren partean eta etxeko lasterketa honekin mimoz prestatu dugun lasterketa honetan ilusioz eta gogoz karrera politia egiteko, ezta? Zuen papera argi dago, eskapada bat bilatu, haien ezaudete lehiarako, baina zuen maiota erakusteko, seguros, argi dakau, zuen maiota ondo ikusiko dugula bihar. Saiatuko gala ez azu dudik euki, ez egia esan, azkenean badakigu zertako gai egian, ezta? Bai da egia, taldea oso ondo dagoela, oso fuerte gaudela, baina saiatuko gara aurreko urtean bezala protagonistak izaten eta eguneko iesaldian jendea sartzen eta hori ez, Muriasen maiota erakusten hemengo jende guztiaren aurrean, ezta? Aragoro Estiza, etxeko txorrendularia, etxeko karrera hain eder eta berri honetan. Ze emozioa sortu behar dizun karrera konta iguzu? Egiz esan da, karrera hau korritzen inatzeko oso importantie da, eta ziklismo antzako generalin ikusteot oso ondo egiten dozkure danoi, eta premizuak nesketa mutilena bardinak izetie hori oso importantie da, eta nivel asko egongo da eta oso pozik. Nola planteatzen zuen biharko karrera, munduko berenak gaude hemen, baina zuen maiota erakutsi beharra da zuen. Iesaldiren bada, hor sartzia oso importantia da guretzat, eta bestela azkenerako Nikol eta Kristina oso ondo dauz eta eurei laguntzen saiatuko ga. Alex Aramburu, beste urte betez Donostiako klasikoan, etxeko karrera berezia, eta erakusten maila oso onan zaudela, duela bi egun getxon bigarren postua lortuta, eta bihar onenen artean egoteko prest. Lehen urtene nahiko txukun aurkillo nintzen da, aurten getxone bigarren postu batekin natorre, eta aldana egiten saiako geha, nahiko ondo natorla uste, baina ekipo politiekin gatezte gaina, así que gerra pixea ematen. Konfidantza handia eman dizu duela bi eguneko bigarren podiuma? Azkenen altoratik jetxi berri geren da ordiztik horretun da, enekin dudakinean, baina getxon nahiko txukun sentilu nintzen bai, eta haber bihar ze nola digozten hankak. Biharko helburua zein da nola jungo ezinak poltsik lotara? Helburu ez, aldan ondo nahi da azkenen helburu ez. Karrera bakigu zen nivelako karrera da turretik oso fuerte eta horregi gaina, eta azkenen aldan aurrean egotea eta aldan gehiena euste azkeneko aldapa hortan. Eta ikusiko da, haber ze jenden. Eskerrik asko eta sortea. Eskerrik asko. Markel Irizar, iritxea eguna, bihar zure egun handia izangoa. Irabazio ez, zu izango da zea protagonista. Horren bestako ez dakit ez argi dut netzat egun oso berezi xeala. Etxian korritzotelako eta argi baloko azken karrera alako. Nik uste dut umetatik lagundu ostan jentiakin egotea gaur arte eta aldeki deukiotenakin da gaur egungo, jente danakin argi dago oso berezi izangoela, nik uste dut unkigarri izangoela, eta gogotzu, gozatzeko intentzioakin, eta espero lasterketa politia urtetia. Nola planteatzen duzu lasterketa argi dago gutxinen lehenko kilometroak disfrutatzeko izango diala, baina gero lehi handia ongo ala, lau portu oso gogor, Jaizkibel Erlaitz eta Bialdiz Murgil, ze planteamendu ditzen duzue? Azmo igual izango zirako izo lixen sartzeia, bakit erreza ez dela jongo, baina zehatu ingoen sartzen, eta balina eta sartzen manez, nik uste dut gauzak asko erraztuko gola, eta azkenean izo lixen normalien ibilbide luzia egin dau, eta horrek estres asko kenduko nostan, da ez lortu ezkio, atzetik sufruin behar, baina lehenko helburua hasierako izaldi hortan sartzea izangoa. Eta Donostitik azkeneko kilometroiek, Kontxa eta Bulebarrea zartzea, ze espero duzu? Nik uste dut unkit jongo nezela ez, nahiko unkit erreza naiz eta seguro berezi izango ala. Eta gaur ja bizikitea jaso batenean eta talekideekin jonezen jana garrin eta orduan nik suposatzeo pixar.
malkoa baina goixo isuriko dela, ezta? Etxeko karrera berezia, etxekoa bihar errenderiatik pasako zea, nola prestatu duzu karrera hau? Bueno, ia esan azkeneko bilabetetan lasterketaz beteriko egutegia izan da, pixka nekatuta nago, baina ia esan etxeko lasterketarekin gogo askorekin. Giroan maila oso ona eman duzu, aste honetan Nafarroko egun menditsuan ere maila eman zenun, podiuma eskuratu zenun. Hori esan nahi du bihar, Jaizkibel Arkale eta Murgil topera egon dituzula eta bulebarrean bakarrik sartuko zea. Batez ere uste Murgieko tontorran egingo dela lasterketa, Mitchelton segurazki lasterketa kontrolatu behar duela, azkenen sekulako taldea daukate, bai Annemiek van Vleuten, Sprat, Lucy Kennedy eta beste 3 neska oso indartsu lasterketa kontrolatzeko eta segurazki azkeneko bigoeretan egingo dela lasterketa. Haiek dia arerio nagusia, Mitchelton da arerio nagusia. Bai, Mitchelton eta baita CCC-ko Ashley Mullman ere ikusi genuen Nafarroan oso ondo da bilera, sekulako maila du goraka eta seguro bihar saiatuko dela ere lasterketa mugitzen. Eskerrik asko eta Ane batez ere disfrutatu bihar etxean. Hori seguro, eskerrik asko. Greg Van Avermaet, Ashley Mullman, both for the Donostiako Klasikoa, and you are from the team that have many chance to have 2 wins here tomorrow, men and women. How you feel? I feel really good. I'm happy to be here as always, and it's always been a nice race for me after the tour. And hopefully I recovered and I can do a good race. The parkour went a little bit harder than the other year, so hopefully I can survive and I can do a good result in the end. Ashley, you're from Navarra, in a very good form. How you feel for tomorrow? Yeah, I feel really good. I love racing in the Basque Country. It's the first time for us and the course looks really exciting. So yeah, it hasn't been the best year for me. I've had a lot of bad luck, but finally I feel like I have good form. So I hope to use it to the best ability tomorrow. By the moment, the biggest news for this race is that you are here at the same time, women and men. How you feel this new race for women and at the same time of women? I think it's a good concept because in the end you have to organize a race and parkours are similar and you can share the crowds and the TV together, and I think it's all in one, and it's great for sure for us also if you have a woman and a man team together as the same sponsor. It always gives an extra motivation to do a good result. Yeah, of course, we're always very happy to have new races on the calendar. I think it really makes sense to do men's and women's races together because it provides extra excitement and entertainment for the crowd. So it's really great to be here for the first time and really looking forward to the race because it's an exciting course. And yeah, I've been watching the men's race to try and get some tips on how to race it. But yeah, looking forward to tomorrow. Mikel Landa, Eider Merino, Giro bat eta Tour oso bat eta gero, mendian oso indartsu ibilita gero, etxera bueltan, Donostiako Klasikoan, nola ikustezue bakoitza bere karrera? Bueno, nekatuta zitzi naiz, baina oraindik uste du sasoi honean nagoela eta zerbait egiteko moduan nagoela. Ni gogo handiz, lehenengo aldia da lasterketa egiten dela, nire gustokoa da, oso gogorra, baina ikusiko dugu Mitchelton da gaitzeko talde nagusia, baina ikusiko dugu hankak ondo doazen eta paper polita egiten dugu. Eider, Ane Santestebanek ere esan digu, zuk ere esan diguzu, Mitchelton da arerio nagusia, Mullman Pasio ere indartsu dago, zelburu. Bai, benetan Mitchelton dauka tridentea Van Vleuten, Sprat eta Kennedy, zer gehiago berdekote. Mullman pizkate bakarri dago, baina beti izan da berdina eta uste dute ondo ibiliko dan. Eta gukaren Ane eta neu uste dute hor beste egunean pare ibili ginen, ikusiko dugu ea pizka bat aurrerago egin alde dezakegu. Mikel Sualdiz Turretik, ala Filip indartsu, Bernal indartsu, baina seguru dauden Mikel ere pizkat ere errekuperatu dela eta egurra emateko prest dagoela, gainera aurten mendi gogor batzuk sartu dituzte, Murgil aldiz, Erlaitz, ondo ezagutzen dituzunak eta zuzea lekuaren jabe?
Bueno, errepidea eta saleak alde dauzkagun eta bai egan eta bai ala Filip menderatzeko gaitasuna daukagu. Eta nola baloratzezue aurtengo nomeaik handiena, biak batera zaudetela, bi talde, bi karrera. Emakumezkoak bere toki hartu dutela Donostian. Bueno, oso albiste ona, bai neska eta bai mutiak elkarrekin ibiltzea, uste dute berdintasunean aurrera pauso bat dela eta orain Donostiako klasika pauso hori ematea uste dute oso garrantzitsua dela. Bai, berdin pauso juten gien, lehenengo urtea da, baina uste dute hurrengo urtean gero eta talde gehiago etortzea eta ikusgarriagoa izatea. Eskerrik asko bi eta sorte. Gorka, Euskal Astana etxean da. Bai, ala emateo ez. Bueno, etxen gare, esan bezala eta gogotxu egizan, turreti bueltan gatoz eta, astea pixka gorra izan da, baina gogotxu gare eta, nik uste pedal kolpe politxekin eta ea bihar zela torkiun. Bihar zelburu, irabaztea seguro, txerrendularia Euskaldun bat bada are hobeto, nola maneiatu behar dezue karrera? Nik uste gulase hartuko dugula, hemen World Tourreko lasterketa izaki, nik uste talde oso indartxuk bat oztela, garaile zuitxuk eta turren bertan turreko garailez hasita, ez? Eta pixka ikusle modun hasiera baten eta gero ikusiko bukaeran, nik uste bukaeran erabakiko dela eta ea horreroteko bai. Simon, Annemiek, you both have the chance to win tomorrow. How you feel for this race? New for you, Annemiek, and a classic for you. Oh, I'm very excited. It's one of my favorite races of the year. And yeah, a slightly different course than normal, so we'll see what we can do. For me the first time, for everyone, for all the girls, I'm very excited that they organize it now for women. I checked the course today and I love the final. It's hard, what I love, so it will be a really good race and also a unique race, I think, for the women's calendar. So great addition and I'm 100% motivated. Winner from the Giro, winner from the first stage from the Tour de France. Really good fun for both of you. Yeah, I think we both took a lot of confidence coming here, so both a bit of favorites for tomorrow. Yeah, of course I came out of the Tour going well. It's only a short time, a week is not a long time to recover, so we'll see how that goes. But yeah, we're both very motivated. New format, 2 races, men and women. How you valorate this one? Sorry, how? How you feel in a new format of 2 races here in San Sebastian? Yeah, what I said, it's super good that they organize it. Also live television is really what we need for women's cycling to step up and to show that we have some exciting races. And then also with the parcours, it's I think a bit unique race for women's cycling to have it on the calendar. And I really like to race in the Basque Country, so with the fans, so it's a good race. We know, Annemiek, that since we say that we will organize this one, you fell in love with the race, so tomorrow the goal is to win. Yeah, and I raced a lot of time the Emma Cremain Bira, but I never made it to win the GC. So I finally want to win the Chapela and the Chapela. And Simon, how you feel with new race? Women, this one is a classic for you, but with women it's a plus. No, I think it's great. I think the more races the better for the women. It's getting better every year, and it, long may it continue. Thank you very much, and good luck for tomorrow. Julien, après le tour, en fin de course de Saint-Sébastien, et le duel de le tour, Bernal Alaphilippe, ça retour. Ouais, ça sera dur comme toujours, la classique Saint-Sébastien, toujours difficile, mais c'est une course que j'adore, donc je suis très content d'être de retour. Pour vous, le numéro 1, comme l'année dernière? Je vais faire le maximum, mais je vais essayer. Ouais. L'année dernière, c'était vraiment spécial ici. J'étais très content de gagner. Et maintenant, c'est ma dernière course avant les vacances, donc je suis motivé pour tout donner. Comment ça va après le tour? Je vais voir demain. Et
une nouvelle course, une nouvelle montagne. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, je pense que ça va rendre la course encore plus difficile, mais voilà, on a une équipe très forte et je suis motivé, donc je vais voir comment je me sens demain. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.